Awu, kusile bogogo, kusile bomkhulu. Usenguye cembele sicalaba. Bayamati labaningi, Mfulathela Zimdele Mdokotela Ntele Mthakathi. Unyaka lo musha kuhle ngoba usaqala. Unyaka mawusaqala kufuna simadoda sikhushutele ngoba live lababe livakala-ke ekhaya ngibabe lo lebonakala-ko inqubekela phambili kuye. Ungafuni ukuba kunobabe yabatawuthi bantu bakho kube mane babe wenda kungukuthi kodwa isikhathi usithola usitsebesela. La ukhona khona noma ukuliphi live noma kuphi inyalo ukuze ubone lokuthi lo muntu okhulumako umuntu lo kanjani. Thani njengoba uva le video nje uvele umfonele bese ungitshela ligama nesibongo. Mawukutshela ligama nesibongo ngawukhuluma mina from ekuqaleni kwempilo yakho kubuye kuvele ukuthi iyonakele kanjani, idalwa yini, kwentekeni noma isitawendekani noma kwentekani inyalo. Uma ulahlekelwe noma ngabe yini lekulahlekele uyangifonela dokotela, umtshela ligama nesibongo. Ngiyakutshela ukuthi wena nje ubungifonela ulahlekelwe okungukuthi kukuphi. Uma impilo yakho ibophekile noma ikufasekile ikhungekile, kungaba didara kungaba yini, uyangifonela. Nakumele uhlanjululwe, sitawuhamba uyohlanjululwa. Nakumele unikedwe amandla ekuphila, uphakanyiswe isiphakamiso usithole. Makumele uthathe isigubhu usithathe ngoba akusiwo wonke muntu lotawufike athi dokotela ngilocela ufuna isigubhu. Mina angisebenzi ngekuthi ngibona naku uphethe imali eningi wena uthi ufuna isigubhu, kanti nesigubhu angeke size sikuside noma wena sidalwa zakho asisifuni nesigubhu. Ngikuniketa ngoba ngibona ukuthi vele le nto losebenza ngayo noma le nto lobhizi ngayo, lesigubhu lesi sitakuthatha kule level le sikubeke kule level le. Nangabe ekhaya kini kunenkinga siyahamba siye ekhaya siyobethela. Ukuthi ungifonele ku-76 18 30 35 manje noma le video ungayibona lo mnyaka lo tawo noma ungayibona 2030. Kodwa nawubona le video uyilalele futhi uzuyicetse. Ukuthi udokotela utawubakhuluma athini la kulenzaba. Uma kunemlo ohambile utawubuya. Uma kunemvulolana nemuntu wakho ngeke aze aphinde alale naye. Uma kunemuntu losomuntu wakho utawuthi vela yena. Uma kunemthakathi lo uyakhala kini tathi bonela yena. Ukuthi ungifonele ku-76 18 30 35. Bayangathi labaningi batawufakazi labangena mona, labanemona batawukhuluma labakuthandayo. Udokotela lo utholakala la enhlambeni elwandle kodwa ungenela enhlambeni. Ukuthi ngisebenzise lo enhlambeni angisiwa senhlambeni mina ngaselwandle. Kodwa lo enhlambeni bana nangibatshengisa ukuthi ilwandle bayaduka bayele eTunga ngasemphakathi kanti kufuna bete enhlambeni lapho ngikhona khona mina. Lokuthi ngisebenzele ekhaya ukuthi ngiyathi ukuthi lidlodi vele lengilembethe lila ekhaya although lakha umaya kamkhulu kaMaseko ngumntulo amagagano encike ngomatha amadla njengentombi. Ngisebenza ngayo le dlodi kodwa lelo dlodi lelo laseseliyangendwa. Ngifuna ukuthi bekuthi ngendani laseseliyangendwa lokwenda ukuthi nakufika umuntu la ekhaya kungenteka angasidakali. Ngiloko-ke bombobukela emakhaya engithanga ukuvete namhla bese ngibuya ngifakaza kunayenzaba ukuthi uma ngabe ufuna kusukuma ungangathithe. Mawubona le video ithakasisa sukuma ngoba kunekwento yasekuphumelela kwakho. Futhi nangabe uva ngathi ufuna kwethwala ngakutshengisa indlela noma ngikwendele ngoba kude umuntu longakathwali kwalokuphila uNkulunkulu nakulethe emhlabeni nangakutshela imfihlo ukuthi wethwala wabeka idate wabhala phasi ukuthi wena uyawufika ngenhlangano lengukuthi emhlabeni ujike ngenhlangano lengukuthi uye la uyakhona. Sade ukuthi uyezulwini noma uyakuphi ngoba kude lokho wafa wabuya wasitshela ukuthi ezulwini kunjani noma kunani kunabani kwakhiwe noma kuphi. Kodwa nje sathi sinawufa thina uyakubakini uyokulinza khona. Sade ukuthi ulinza liphi ilanga noma ulinza ini. Kodwa ijeni le kuyahanjwa kubuye kuphilwe nesiswini kubuye sekuphilwe emhlabeni kuyendlula kuyophilwa kuleli live lesingaladi ukuthi ngiliphi.
So wonke umuntu wethwala. Mane-ke labangakwadi abantu babesese basinawo ethwele kutawufa umuntu ekhanda noma kutawuba netinkinga. Cha, tehlukene letethwala. Kunento lofuna uyithathe nento lofuna ungayithathi. Uma uthethe lento utawusitakala, utawuphila ngoba kungedwa into le boyofuza ute yona ibe khona fast uyibone uyiphile. Kude lokho kwakuthwala ngisho kuphatha imandla, ngeke ngidibale ngicece, ngakhuluma ngelive elikhashana leli bake baze bangive ukuthi ngithembile. Ngibekise njenge-America. Kune-president yokuqala leyabanga 1789 noma 79 yini. Leyo president leyo ngiyo leyathwala yase ku-White House ibeka into lethi le president nayifika bese lento seyayitshela ukuthi ukuze le live lingafi, le live lihlale lilive linemandla kuwo onke amave emhlabeni, kufuna wena ubulale i-president noma luvukela mbuso la kulelinye live khona lengaphesheya. Nase ulibulele lesimo saleyo muntu losuka nepower sitawubuya sitobusa le live. Kungako kuxoxwe yini i-president lengazange seyibulale kusukela leyo mnyaka loyo asabo 50 abantu bama-president kuze kugcine Trump manje. Barack Obama mbulala Bin Laden, George W. Bush mbulala Bin Laden, let's ngibana mbulala manje George W. Bush. Trump wangena wangabulala umuntu kwakosa abuyele njengoba sabuyele. Lokhu-ke manje asabhiza phehla impi. Makangeta abulala muntu, trust me, 5 years 10 years i-America itabe ingemuva ngempilo. So-ke ngelive nalokwenteka eSwatini siyakwati siyakubona, nalokwenteka eSouth Africa siyakwati siyakubona, nalokwenteka eZimbabwe siyakubona. So-ke ungesabeli impilo yakho wena, kufanele utendele lokhu lokutawusita wena. Ngiyatholakala ekhaya, inombolo tami utimbili ngiswazi mobile MTN. Nangabe ungaphandle kwaleli live leli kule manye amave nawungishayela ushayeka +268 76 18 30 35.